urebye Inkomati n'umuvundo uri kubera ku Kumugezi none wakumirwa. None bavuze ko Ijerekani y'amazi yaguraga igiceri cya 50 iri kugura inote y'igihumbi. Ibaze nawe kandi ngo no kwibona n'indyanku rye kuko utazinutse ngo utere umurongo sasa z'amanywa zikugereho notagira umwaka ngo natere n'uwo murongo ni wenda kugerwaho amazi ayitabora usubirana y'Ijerekani ubyikuriye urapfa kuyabona. Benshi ngo bamenyereye kurya nijoro kuko ku manywa birirwa kuri za kano bateye imirongo bategereje amazi. Uba ahantu hose ngo amazi yamaje kuyoyoka. Hari Inkomati n'imivundo biri kubera ku migezi itandukanye bitewe n'ibara ry'amazi ryugarije u Rwanda rwose. Ngo muri kino gihe imeshyo gapfushi dukozeho riraka. Ibaze ko ngo guverinoma ihangakishijwe n'ibara ry'amazi mu gihugu cyose. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin atangaza ko guverinoma ihangakishijwe n'ibara ry'amazi cyane cyane muri kino gihe cy'imeshyi, akavuga yuko iri gushakisha ibisubizo bitandukanye birimo no kwagura ubushobozi bw'uruganda rwa Nzovu ya gatatu ngo barebe ko nibura aricyo byatanga. Muri kino gihe hirya no hino mu gihugu haragaragara ikibazo cy'ibura ry'amazi, abone sanga Ijerekani imwe ishobora kugura amafaranga igihumbi cyangwa karengaho. Bamwe mu baturage mu turere twa Kicukiro na Bugesera baheruka kubwira ikinyamakuru Umuseke ko kubera ibura ry'amazi Ijerekani imwe iri kugura hafi amafaranga igihumbi y'amafaranga y'u Rwanda. Ibaze nawe uyu munsi umwe mu baturage yagize ati birasaba kwishyura amafaranga 700 cyangwa se 800 ubundi bakagura Ijerekani imwe. Undi yagize ati nubwo kandi aya mazi abaduhenze nta nubwo tuba twizeye ubuziranenge bwayo kuko tutazi aho bayavoma. Ubwo yagezaga ku nteko nshinga amategeko ibikorwa bya guverinoma bigamije kongera ubushobozi bw'igihugu haba mu kubungabunga ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yavuze ko guverinoma ihangakishijwe n'ibura ry'amazi muri kino gihe cy'imeshyi kuko amazi yabuze kandi n'ahari ari guhenda nayo bwayo bakaba batayizeye mu isukurwa. Ati ndagira ngo mvuge ko guverinoma ihangakishijwe cyane n'ikibazo cy'ibura ryayo cyane cyane mu gihe nk'iki cy'imeshyi bikomeje kugira ingaruka zitari nziza ku mibereho y'Abanyarwanda bose. Yakomeje agira ati iri bura ry'amazi riterwa n'impamvu nyinshi zirimo induka ry'ibihe cyane cyane igihe cy'imeshyi, aho ingano y'amazi mu gihe zigabanuka, kwiyongera ko abaturage kutujyana no kwiyongera kw'amazi n'ibikorwa remezo bigamije kuyatunganya ndetse n'amazi ameneka atagera ku baturage akenshi bitewe n'ibikorwa remezo bishaje. Dr Nsengiyumva yavuze ko mu rwego rwo guhangana na kino kibazo mu buryo bwihutirwa hashyizweho gahunda y'isaranganya ry'amazi mu duce dutandukanye tw'igihugu ndetse na gahunda yo gushishikariza Abanyarwanda gukoresha neza amazi make bafite. Ariko ntabwo byoroshye kuko hafi ibyo dukora byose dukenera amazi kandi menshi. Yongeye ko mu buryo burambye guverinoma y'u Rwanda yo gushyira mu bikorwa imishinga izatuma ingano y'amazi atangwa yiyongera ikava kuri metero kibe isaga 367 ku munsi muri uyu mwaka ikagera kuri metero kibe isaga 388 ku munsi muri 2029. Ati muri imishinga arimo kwagura no gusana ibikorwa remezo n'imiyoboro y'amazi hagamije kugabanya amazi ameneka ataragera ku baturage akava ku kigero cya 35% akagera ku kigero cya 25% mu mwaka wa 2029. Akomeza kandi agira ati intego nuko muri 50 tuzatugeza ku kigero cya 5% by'amazi ameneka nk'uko bimeze mu bihugu bimwe byateye imbere. Minisitiri yavuze ko hari kandi umushinga wo kwagura ubushobozi bw'uruganda rwa Nzovu ya gatatu bukava kuri metero kibe 40 ku munsi bukagera kuri metero kibe 65 ku munsi muri Nzeri 2026. Byongeyeho kandi ko arimo no gutegurwa umushinga wo kubaka uruganda rwa Nzovu ya kane ruzajya rutunganya amazi yongera agera kuri metero kibe 150 ku munsi. Bateganyije ko uyu mushinga uzabarangiye mu gihe cy'imyaka 3. No kuvuga mu kubaza 2029. Undi mushinga ukomeye ngo nuko kuvuga uruganda rw'amazi rwa Karenge ku buryo muri Mutarama 2029 ruzaba rutanga metero kibe 48 ku munsi ruvuye kuri metero kibe 12 rutanga uyu munsi. Leta y'u Rwanda kandi yihaye intego yuko muri 2029 abaturage bose bazabagirwaho n'amazi meza. Iyi gahunda kandi ishimangira ko mu mijyi ingo zose zaba zifite amazi naho umuturage akajya kuvoma muri metero zitarenga 500 avuye ku rugo rwe. Nubwo ngibi byatangajwe ariko abaturage bakomeje kugurwa n'ibura ry'amazi. Rero basabwe kwihangana ndetse bagasaranganya Ahari bagategereza ko iyo mishinga irangira ubundi bakabona amazi ahagije. Ikibazo wakibaza ni iki? Ese imeshyi iramutse ibaye ndende byacura iki? Ariko nanone kuko bavuze yuko ari ikibazo gihangayikisha igihugu cyose ngo bari kwihutisha imishinga y'amazi kugira ngo abaturage bakemurirwe kino kibazo bina bwiza. Mu gihe bitarakemuka abaturage basabwa kureka guhanganira amazi ahubwo bagasaranganya Ahari mu mutuzo ndetse n'abacuruza bakatangira ku giciro cyoroheye abaturage bose ntabyo kwenda nkana ngo nuko bazi ko yabaye ayibura. Ngaye nguko rero bimwe mu byo tumaje kubabwira nibyo atangajwe na Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin. Mbabwirane karagace mingi n'isoko y'amakuru naho nje wagezeho nitwa Mwinyabari Obede nk'uko bisanzwe. Obi Time News.